Times of Mizoram thlir tu te news ngai nom tak tak nen kan lo le ta a atop thlenga min lo thlir sak le turin kan soma cheu Assam Mizoram Ramria boruak thara om Hailakandi district Ramri Hula omte an paihthlak Zun ni som pakhat pathian ni Assam Tribune tukina chhuah ka chuan Assam Mizoram Ramria boruak thara om thu kan hmuh a boina la thleng chia lo ma se Hailakandi mi puitero an paihthlak viau ni in atar lang Mizoram sarkar chuan Ramri Hula hian kongpui asiam mek ni in an soya Katlichera MLA Suzam Udin Laskar chuan Zun ni som ni min khan Ramri hi tlawh Mizoram sarkar malakna avathli thlai ani Katlichera MLA hian chanchin bumi te hnena ti hian asoya Hailakandi district mi puite chu Mizoram sarkar malakna wang hian anral muang lova himlo riawin anin ria ani ati Hailakandi SP Lina Doli kamhutoa Assam Ramri venghim turin security force tamjok da turin kangen MLA chuan ati MLA Suzam Udin Laskar chuan Mizoram NGO pani Young Mizo Association YMLA Mizo Zirlai Pol MZP te chu Ramri depa om Mizo mi puite Ramria buaina siam turin anfui por ani ti in apu Karimganj MP Kripanat Mala Point Ramri boruak angai venreng thu asoya thilom dan Assam sarkar ariat tir thwai don thu asoi bok asoi zel danin kumsang ni som ni pakhat July tha a Assam police panga an thi hnu khan Ramri Hula status quo zom tura puan ani a hetianga Mizoram sarkarin ma alak chuan remnat luantling siam tuma malakna ati thuan op vek donani ati Manipura buai mek lai hian Mizoram le Assam Ramri lama po boruak an siam du mayengem tia mitam takin an soi thin kha ania chuwangin thillian tham athleng lo na in kan han tar lang ve hrim hrimani buaina aso san lo beisei phot mai tiang Himanta Biswa Sarma in Imphal tlawh Biren Singh paihthlak tumna a omem Zun ni som nimin khan Assam Chief Minister le North East Democratic Alliance Neda convener ni bok Himanta Biswa Sarma chuan Imphal athlenga Manipur boina hrechiang turin Chief Minister N Biren Singh Cabinet Minister te Naga MLA te Manipur Pradesh BJP hwaitu tele Imphal hmuna Civil Society Organization sang palai te akom Imphal International Airport atangin Himanta hian Chief Minister Bangla apan ngala Chief Minister le cabinet te hmuh hnuwa Hotel Classic apana Coordinating Committee on Manipur Integrity Co-Comi All Manipur United Clubs Organization MUCO Forum for Restoration of Peace FRP Naga MLA Pathum Awangbo Niumai Kasim Vasumle Zamhenlung Panmeite Amhua BJP State Unit Try to te point Hotel Classica hian Himanta Biswa Sarma hi an kompokani Chohnulama Rajya Sabha MP Leisamba Sanazoba ani hi arambai tengol lena inzom na nei nian soikha ania Health Minister Dr. Sapam Ranjan Education Minister Thaunajam Basanta Kumar Social Welfare Minister Heikam Dingo MLA Sapam Kunjake Swarten Hotel Classic athleng velya Himanta hi anhu ve bokani Himanta Biswa Sarma chuan Union Home Minister Amit Shah atanga thu adon angin mipuile sarkarin kara inrinton na confidence siam tura ronkal ani thu asoi Manipur Legislative Assembly ya Naga MLA somten mitsa chu Zun ni sarit tlaya an hmuh Assam Chief Minister hian Zun ni ruk khan Amit Shah amhu ve boka Assam delimitation chungchang asoi pui ti hriat ani tin Manipur boina le Biren Singh sarkar chungchang po an soi kai ngei nia hriat ani bok India mar chak state te boina hrimhrima hi chuan Union Home Minister Amit Shah hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ron lovin ma aladon lova Himanta hi thutluk na siam tu anijok hial mai thei boka chuwangin ITLF le tribal MLA te point Assam Chief Minister hi
an hmuh fo a tha ome Himanta chuan ama levela a thaina sang ber chhuah a Manipur muan na le remna aum le thaina na malak atum thu asoya athil hmuh dan te Prime Minister Narendra Modi hena a thlenanga reilo ten huwa Manipur ron tole atum thu asoibok BJP hruaitu pakhat mingthup chuan Press Trust of India PTI palai a hril danin Manipur BJP hian remna le muanna aum theinan engthil nge ti apoimo mipui kanzot hre tur ani lova remna le muanna aum theinan atula piang kanti zel don Himanta chuan ati ni ina soi Guwahati apan main chingmei ronga minute ni le achan vevel chanchin bumi te akoma Himanta Biswa Sharma chuan athuria lezir chian na te angai dan te chu Union Home Minister a thlenanga remna le muanna aum theinan ma kan la chhozel don ati chanchin bumi te zona changin Himanta chuan Manipur atlo lok thailo thua a in thiam lo thu le poi ati thu asoya Kuki hruaitu te kamu theilowa amai ro chu atu le poimo huna kan biak po thei karing ti in asoi ni in India Today chuan azia heti lai hian I pau net eroin Kuki hruaitu te po nakina alamudon thu asoi ni in aziak bok zona dang Manipur sarkar sik soi tumna aomem ti zona changin Himanta chuan indin ton na aom theinan le chutiang boruak siam tura Manipur rontlo kani ati Neda convenor hian Manipur buaina ber ape heltlat maya hindutwa tuipui mm2 ani vea meitei te ain Kuki te athlop viau arin omlo Himanta Biswa Sharma hi tribal le meitei te kara remna om thainana ronkal ni point alang lo achan chu Kuki tribal hruaitu te akom velo mai po nilovin Hill district atlo lo hrimhrima chuwangin Himanta mission jok hi neda nena inzom Manipur sarkar sik soidan tur ni in alang India Sarkar Ministry of Home Affairs hian meitele zonha thlak te tan in biak na dokan siampo tumse Biren Singh Chief Minister na hnuaya a thei don lo hrimhrima in biak na boruak aum theinan tlangmi te huat ber Biren Singh hi paihthlak angai masata ber ani chu Himanta Biswa Sharma lojin chan ber ni in alang heti lai hian tribal emirate chuan New Delhi ya Prime Minister Narendra Modi muantum ve mek nia soi ani a amai ro chu beiseina asang lo hle voin thlengin nunna chan za panga lai an om to Narendra Modi hian tongkam khat point Manipur boina hi ala soi rilova Odisha train accident ero khachu amhuna atlo ngal chat maya Manipur boina thi te hi Hindu mei tei tevek ni sela chuan angoi mai lo topang Himanta ani emo Amit Shah le Modi po ni se Kuki tribal te an khongai viau don lo ti achiang thokhat ta hle kan hne emo hne lo emo thisen veka kan chan let angai don chu ani taber hi diplomacy le talks hian mei te te aya din hun thajoka minda don lova chutakara naga ten ma ni masial takin politics an khel meka Kuki hruaitu ten naga telaka diplomacy an hlo chamwang po ani ve bokanga tunang ringota kan omreng chuan kan kal thui don lo June ni kwa khan United Naga Council UNC chuan UNC hnuaya affiliated tribe ho hoste mitin riat turin atlangzar tin Manipura nampani inkara boina wangin naga te chunga harsat na siam sak emo ti boilo turin warning achwa boka tin Imphal Langol housing complex muna naga umte an house number nen lam antar langa heng chungkwa te chunga tu main tiswal lo turin film khuro ti in warning an siamani United Naga Council hnuai omte chu heng te hi anni Anal Naga Tangpi Aimol Tribe Union Mayon Tribe Union Chiru Union Chothelim Abom Inpui Naga Union Kharam Union Lamkang Naga Ver Kunpun Liangmei Naga Council Mau Council Maram Naga Union
Maring Uparup Assembly, Paumai Naga Union, Rongmei Naga Council, Monsang Tribe Union, Tangkhul Naga Long, Taro Tribe Union, Tanggal Khanglong, Uipo Maro, Kokar Tole, Zemi Naga Council te anni. Manipur Information and Public Relations Minister Dr. Sapam Ranjanan nimin tlaya asoidanin. Darkar som ni paliliam tachungkhan Manipura thildu amlo athenglo ni in asoi. Khati zongkha tuntumata na news kanti chhuah theite. Ni mai sela naktuk lama news tharlam tak tak ron buat seile kan tum don nia.